ئەزی بچمە قامشلۆ باوەیەکی ڕاستەوخۆ لەوێ دەرێژی میێوانێکی من هەیە ئەوژی ئەحمەد سلێمان ئەندامێ مەکتەبە سیاسیە پارتیا دیموکراتا پێشکەوتن خواست یا کورد لە سووریا باوەیەکی ڕاستەوخۆ ئەوژی دەگەل مندایە کاک ئەحمەد سپاس دەبێ ڕووماڵەیدا دەگەلمە بەشداری بێ کورتی ئەس حەزەکەم پەیاماتە هەبیتن دەبێ ڕۆژێدا. برێگەلێک سپاس ji bo Kursat News li ser vê derfetê em îro sersaxiyê ji miletê Kurd li Iraqê xelkê Iraqê her wiha jî li her Kurdekî li çar perçê Kurdistanê em rastî sersaxiyê dixwazin ji ber Mam Celal ne tenê ê Kurdê Iraq bû, Mam Celal di xebata Xwedê wek insanekî Kurdistanî wilo bi rastî yanî îro wek xesaretekê bû em tev di pê باش تê digihên em giş pê xesirîn li rola Mam Celal li ser estê Iraq û li ser estê navdewletî bi rastî karek û xebatek di aliyê belansa ag çawakarî bû ew nerîna Kurdistanî ew stratejiya Kurd tevgera siyasî Kurdî Kurdistanî gelek yanî alîkar bû ku wê balansê bicî bike îro xesareteke em dibînin Mam Celal وقتا که دیچه یعنی او والایی حتی ویدا قیجی هنجی براستی مره باش به تی دیگه نهاتی داغرتن آدینه از خوازم ایرو دوی در فتی جیولوژی پیروزباهیه که بدیم یکی تین اجتماعی کردستان لسر توابونا کنگراوی هیویاگ اف کنگر کاری به وک ربازا مام جلال وک سیاست مام جلال وک خوات مام جلال ایرو او سیاست حوجدای یعنی کردک لکوه به تفکر سیاسی کردی کردستانی گلکی حاجتا و سیاستیه اف کنگر تک وی وارد او وارد چاو و سیاستی سا بردوام بکل سر استا کردستان عراقی تکلیه نابراوی و آلیه دنی و تایبت به حزب دموکراتی کردستان عراق بله خواتا مام جلال براستی سیاسی دیپلماسی بلکی پشتی عراق درکت دست بکر جی سوریا دست بکر تکلیه خوی خلک یعنی عرب ره بدولت عربی ره بمثقف عربی ره الشامه دست بکر پنجا دلور دخوند و وی چاغیجی یعنی او کسین ایگ جه سوریا جه عراق هاتبون جه ایران هاتبون جه کردستان ترکیه هاتبون لشام دکاری بون بمانا دناوان جی گلک جه کسین خلک کرد جه عفرین جه جزیره ولو جه الشامه خوندن یان لور کار دکرن شام هنکی وی چاغه مثلا دموکراتی تید گلکی الپیش بو او تکلید نابینا مام جلال و وان کسایاده آلیکاری کرد پنجی و ششاد دست پیکا یعنی آواکرنا پارتیک سیاسی به دیویاوی مام جلال جی وک رحمت به مام مستحمید دگود پنجا دبلی هفدو ناس کرد پنجی و ششا پنجی و هفتا گلک آلیکاریا تفکر سیاسی کردی کرد و چاغه آلیکاریا آواکرنا یکمین پارتی دندری سوریه دو چاغه پارتیا آگ مام مستحمید یک جوان دامازرابو عثمان صبری هر وهاجی حمزه ویران مام جلال نتنی الشامه و چاغه هات جزیره جی چاوا آلیکاری کرد وان یعنی او کسایی گوگ یعنی بیرو باوریه وان تفکرک سیاسی دهات و هنک گروپ سیاسی بچوک ایک هاتون آواکرین یا جواکی ولو جی تکلیویش بر مام جلال دوستانیه گوی باش بواره هبو تکلیوی باش به وان کسار جی هبو او جی تبله پارتیا یکمین کرد بهزکرنا پارتی وکیتیا پارتی و چاغه ولوجی آواکرنا و خاصتا د یعنی برنامج و سیاسی د مام جلال رو د گلکی مزن لیست و وک ما مستحمید دگوت و بردوامی تکلیوی سوریا ر خوش بوم بردوامی تکلیوی شامر و بوان هزین سیاسی ر تفگ روشا سوریا بچه آوایی بو ولوجی مام جلال دکاری بو رولک بلیزه جبو سفکای لسر کرد سوریا آلیکاریا گد کر به کرد سوریه هگر د آلیه سیاسی ده هر وهاجی ام بنسبت ما او تکلیه ما پشتی تایبت یعنی او تکلی بردوام کرن آواکرنا کی تین اجتماعی کردستان و جارک برحمت و عادل مراد دگوت یک جستون آواکرنا یکی تین اجتماعی کردستان پارتیا پیشورو و ما مستحمید بو جبر رولک مزن دوان و او تکلی بردوام کرن حتانی روجا ایروجی
آلیکاریەک بە ئالیە خۆی سیاسی، بە ئالیە خۆی معنەوی، بە ئالیە خۆی مادی یەکیتی نیشتمانی کوردستان وان تێکلیە بە پارتیا مەڕێ ڕۆلێکی کاری بوو باش ڕۆژئاواجی بریزێ و ئیرۆژی وەختا گرچوو بڕاستی ینی ڤالایەک مەزن لە دەوسا خۆهەش دوان تێکلیات وەکم گوت هێڤیاگە ئەv یەکیتی پشتیگی کۆنگری ji ber pêdiviya siyaseta Mam Celal a Kurdistanî îro Kurd tev bi hacetin. Siyaseta Mam Celal çawakarî bû têkiliyê xwepşam re bike ne li ser hesabê Kurdê Sûriya. Îranê re bike, Tehranê re bike ne li ser hesabê Kurdê Îranî. Li Enqera eleqat û têkilî gelek çi qas xweş bî ne li ser hesabê Kurdê Tirkiye. Lê karî bi rolekê bilîzî ji bo xatirê Kurd û wan hikûmeta bigîn hev rolekê bilîzê. Oriya me de tişta yekemîn çawa wek tekerim kirgo hikmeta Mam Celal û siyaseta Mam Celal. Ewa yani mi got nizam çijê gihaş neka ji ber internet qut bû. Lê siyaseta Mam Celal di wî alî de bû aliyê giçilo yani bidixuyakirin gi Kurd di deverê de şirîkê istiqrarî û aştiyê ne. Ne şirîk Gen hev dibin xeter li ser deverê de. Nav wî alî gelekî birastî yani siyaseta Mam Celal siyasetek têgihiştî bû û karî bû di rehetiyê li cem van dewleta jî û li cem van enziba jî peyda bik û ava tiştekî gelkî giring bû. Ev yek di do Mam Celal têkiliyê wî bi kêre hevana ev jî gerek yani mere baş cê yani Sûdê bigirik. Ew têkilî ne li ser hesabê xelkên yani bîperçiya bîperçî. Mam Celal têkiliyê wî bi Sûriye, bi Tirkiye, bi Îran re çi qas hebû lê ne li ser hesabê Kurdê Sûriye û Tirkiye û Îran ev yek a di duwa alîkariya Kurd dikir bêgo destwerdanê di rewşa Kurdê û di karê wa û xebata wan de û bikin ji xwe re wek tabe. Em çawa karibin bi hev re alîkar bin û em çawa karibin û em wilo alîkariya siyasetekê bikin wek Mam Celal. Başa gelek spas bû Ehmed Silêman endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Pêşkewtinxwaza Kurd li Sûriye.